Eka tatakot, eka kakarot, at siping ulap mo signalan mo. Eka tatakot, eka kakarot. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong multa pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap no magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lumop isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon talad ng ashers para duangan din kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisangban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng sa Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ting kaladwami. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang mabalayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi may po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamang contact tracing form, inkompleto ang pong updated a detalye, din kaya katamang seat number, pakapaskil king lalamda rin kaya katamang luklukan. Isulod yun pong masalese, din kaya kayong face mask at face shield, hanggang mayari po yung misa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni ba tayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos, kaniting Santa Misa, pasalamat la po deng makatuki, para king kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adir David, Zenaida David, Frida Galban, Franklin Galban, Jennifer and E.J. Quizon and family, Corazon Timpog and family, Regundias family, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod, Mark Henry and Lorraine Enriquez, Mark Henry, Redenta Makapagal and family, Dandelo Makapagal and family, Dina Alipio and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara. Para king Aldo anibersaryo ng karelang pamiaptas ang puso, Jesus and Laila Diaz, Orling and Ising Miranda. Para king Aldo anibersaryo ng karelang Kebaitan, Father Eduardo de Leon, Father Winifredo Santos,
Gerald Lalik, Rodolfo Lumanlan, Arel Morales, Kyle Manaloto, Cristobal Lumanog, Ivan and Pau Pau. Paraging physical, ang pong spiritual pasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Paraging kapaldanan kakatawa ng pong spiritual ng Pope Francis, Ashley Bangit, Evangeline Torres, Erlinda Nadal de Vera, Edmar Lopez, Eddie and Meren Lopez. Paraging kayadwan nando at pamanantabay ng Banal Espiritu karing families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff and mandated organizations, Maria Trinidad Lizatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalap, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Joy Espino, Cobacob family, Carino family, Dumagin family, Vicenta Crosomia, Ana Marie Crisomia, Tricia Ann Pare Mariano, pariging malalagong kapaldanan dari Tangpyo and mga auring between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon. Ganakantala naman din kalaguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na rin Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Reverend Father Lorenzo Sarmiento, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chow, Simeona, Maria, Cecilia, Manuela, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Emilia L. Manaloto, Francisco and Gelacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, DC David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Elpidio and Amanda Corpin, Emerson Corpin, Pelagia Alfonso, Soul Nearest the Gates of Heaven, Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Carlito Mendoza, Vanjo, George P. Bustos III, Anisha Aison, Norma Disonglo, Rosita Shoponco, Jesus Shoponco, Pablo Aison, Janisha Aison, Renato de Vera, Arnolfo de Vera, Bernardo de Vera Sr., Amado Layog Calma, Lorenzo de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Benjamin Canlas, Seferina Yepes, Apong Bising Pinlac, Carlito Peña, Javier Cabigting, Rosalinda Peña, Elsa Almario Laquindanum, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Romeo Gilas, Lucy Pineda, Rosita Pineda, Herman Pineda, Corazon Pineda, Mercy Pineda, Benjamin Recuenco, Emiliana Concepcion, Rudy Concepcion, Ofelia Dizon, Sonia Umandal, Casimiro Meneses, Seferina Meneses, Tecla and Mariano Ortega, Juanita Sarmiento, Iluminado and Bernardina Alvaro, Julius Garcia, Carmelo Tarzan Lasatin, Aurora Pinky Mercado, Luigi Narciso, Jojo Pinlac, Lolita Haico, Alejandro Dizon, Adolfo Dizon, Benjamin Zapata, Socorro Zapata, Josephine Zapata, Gloria Edmond Almadrigo, Raquel Esumadia, Celestino Capati, Antonio Capati, Bonifacia Capati, Elsa Morales, Marilu Morales,
R. J. Lee, R. J. Lee Morales, Teresita Malangan, Delphine de la Cruz Lim, Eugene Araw, Zenaida Palma, Elsa Zulueta, Miguel Bermudez, Melesio Apurado, Dorotea Castro Verde, Sergio Apurado, Gina Apurado, Virginia Apurado, Teresita Bitoon, Porfirio Apurado, Crisanta Apurado, Esther Alindahaw, Estrella Abello, Junicia Bermudez, Julian Adela, and Agnes. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalolo ning Ginoo.
Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing salang ning banal Espiritu manatili kaya kayman. At kaya ka ang timorin. Pakamalang kong kapatid, kaniting Santa Misa, ganakantalat panalangin, dingeganaganang mesalanta king milabas sa bagyo, king uran, king albog, king ayon, king COVID-19, king Delta variant, ganagana pong magkakasakit ngayon kasalukuyan. Pangadita lang, elasanam masisira loob, uling atin tamo pong metong amayap apastol, ang makasadyang sumaw at mantabi. Dakal po salamat king kaya kayong pamamuntaketi, kalupa ng Yesus nga na panintunan nyo, ing pamangan masisira, pamangan ang manatili, ang gaking biye alanangga, yapin po ing Santa Misa, Kristo mismo, at king tutuking Domingo, damdaman tayo po ita. Panintunan nyo, ing pamangan masisira, ing pamangan ang manatili, ang gaking biye alanangga, the bread of life, Jesus mismo. Ban ganita po lalo tapang maging karapat dapat magdaong kaniting Santa Misa, si siyanta pa mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, kapamilataning kekang amano, pasignangan mo kami, king metong abalita ning kapanayan at saya, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Hesu Kristo, pagkaluban mo keng tinape, bankanan at itimigit ng sapat kaya kami.
Kristo pakalulu, Kristo, pakalolo. Ginoong Jesus, babiye mo ingke kang sarili ke kami, ban bibiyebye kami, king biye mo, at arake mi iti karing makapadurot ke kami. Ginoo pakalulu, Ginoo, pakalolo. ing Diyos sa mayupayng totoo pakaluluan na katamu, at king patawad daring kasalanan tamu, idala na katasa, king biye alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin kamo. O Diyos ay kami, babiye mo karing anak mo ring sablang masampat na regalo, para king ganap ng biyening tao. Bustan mong ibiyene kaya kami ning ama ning anak mo, ing tinapen ing kayang amano, apasikan king kasalpantayanan mi, ing kayang kapayapan na magdalang kapainawan kaya kami, ing kayang pamamatula babiye kapanayan at tula kaya kami, ating tinape ng babiye-biye, amantabi kaya kami king dalan papunta kaya ka at karing kapadad mi. Ipayabot mong idake mi iting tinape karing sabla, anting metong at andaning bangketing sidya mo para kaya kami karing banwa. Itiyadwan mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga.
Pamamasang iba't king kadwarang libro ding ari. Karingal doreta ating taong iba't baal salisa, alinapit kang Eliseo, ing tao ng Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinapi, amegawa king mumunang pupul, asebada, at ditak abinutil bayong pupul. Nga ng Eliseo king kayang kasaw, iya pagmureting karing tao, bang kananda. Dapot nga na ning kasaop na. Ela makagyureti karing dinalan a tao. Nga ng Eliseo, iya pagmo, bang makapanganla, uling ing Ginu sa sabyana, makapanganla at ating pangmitagan. Inya inapagda, ning kasaop na, karela, at antiing sinabi ng Ginu, may nganlangan at ating pangmitagan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Inggamat ning Ginu, pakanana katamo, pakibata na isablatang pamangailangan. Inggamat ning Ginu, pakanana katamo, pakibataning sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, kuryanda ka o Ginu, at ding memalen mo, pasalamatan da ka, ipamalitara iligaya, ning kekang kayaryan, at ning kekang kayupayan. Inggamat ning Ginu, pakanana katamo, pakibataning sablatang pamangailangan. Ding sabla, makalawela at manayak keya, at babyena karela impamanganda, kimpanoon a kailangan da. Imbabye mo karela sobra-sobra, ibye mo kareng sabla ing kailangan da. Inggamat ning Ginu, pakanana katamo, pakibataning sablatang pamangailangan. Makatuliran niya ing Ginu, isablang dala na, at malam kareng sablang dapat na. Malapit siya ing Ginu, kare sablang tapat mamaus keya, kare sablang king katutuan mamaus keya. Inggamat ning Ginu, pakanana katamo, pakibataning sablatang pamangailangan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Gino. Makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyabiyak kayo sana, agpang king sukat dang daptan, ding inaos ning Gino. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabata at pisawp-sawp kitman lugod king metong at metong. Pagkapilitan niyong papanatilian impanga metong ay ba't king espiritu, king kapamilatan ng kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamo ing katawan at metong yamo naman ing espiritu. Antimo, nung makananong metong yamo, ing kapanayan, akya katamong keyaos. Atin mong metong agino, metong akasalpantayanan, at metong abinyag, metong nga ing Diyos ay patangan, iya ing makiupaya, darapat king kapamilatanda ring sabla at manatili.
karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Lintoya busal tamoing metong amaragul a propeta, di natanging Diyos manang iligtas ang kayang balen. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka ang timorin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Dinalaki siya, i Jesus king kangadbanan ning dagat ning Galilea. Tikyan dering dakalataw, ulingi kitala ring malang depatana, king pamanulo, karing masakit. Minukyat si Jesus king bundok-bundukan, at karin linukluk yang kayabera ding kayang alagad. Malapit na kanita yung Paskwa, ing piyesta daring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakal ataw, nga nakang Felipe. No karin tamo saling tinape, ban apakantala reting tao, balo ng Jesus nung nanong daptanan, at sinabi ni iti, baning subukan i Felipe. Nga nang nikibat Felipe, elamanagyong panyaling tinape ring adwang dala na denaryo, baning balang metong makapanganya, maski ditak mo. Ing metong karing alagad, i Andres, akapadad ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong ayanak alalaki keti, amig bakal 5 tinape, ang pongadwang asan. Dapot nula ang tireti para kareting dakalataw. Nga ng Jesus, paluklukan yula ring tao. Madikot king lugalay tao. Inya linuklukla ring tao, migit o kumulang la king 5,000 ring lalaki. Kinwa na lang Jesus ding tinape, at inyang meka pasalamat na king Diyos, pemenala karing pakalukluk. Makanyan mo naman inggawa na karing asan, miri na langan ding tao, hanggang bisala. Inyang kinapsinalangan, sinabi na karing kayang alagad, tipunan nyo la ring pisipising mengatagan, ban alang masayang. Inya tinipon dala ring pisipisi ay iba't karing 5 tinape, at akap mo dala ring 12 kaing karing tagan ding taong mengan. Inya ngikid da ring tao ing malang depatana, narang sinabi, tunepin yaing propeta, at datang ketiking yatu. Balo ng Jesus king burireng lapitan, ban pilitan deng gawan ari,
Inyame koyang pasibayo at mintang magdilidili king kabundukan. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya aabak amawuran ning Diyos po kaya kayungan. Good morning po kaya kayungan. Salamat nga ko po nandin. Minta ko keti bayang puntalan ing tinapi a kailangan tamo king biye. Yapin po yung ginutang Yesu Kristo. At ngeni, bayo tayo po pag-aralan ng Ebanghelyong binasa ko. Pasibayo niyang milabas sa Domingo, migpay nawala rin ng alagad na ning ginutamo, kay ba't nanita Jesus ikitno po ring dakalataw, balamo tu palang alang pastul. Inyang ikit ng Jesus ita, meluno siya po, karing dakalataw, tupang alang pastul, at tiruwana na lang dakal abage. At ngeniking ebanghelyo, akit namo po ulingin meto nga maya papastuling ginutamo, He cares for His flock. He cares for His disciples. He cares for His apostles. Ingatan o po rening alagad na, magpainawa kayo nga na, ingatan nala, bangkanita, dening alagad na, ingatan dala muna naman, dening karelang papastulan. Nya kaya kami pong pare, kailangan ingatan mo yung sarili mo. Nya mayaws kaming kura paroko, cure, to cure, kura, to cure. Yan po? Makanano mong pakayapan ding tao, nung eka kinayap. Nyay kami po, kailangan kumayap kami. Nya kailangan ingatan ming sarili mi at magpainawa kami muna naman. Ingatan na kami ning Ginoo, ban kanita, ingatan da kayo. Kura, to cure. Yan po? O itingkaya kami. Ngeni, ing ebanghelyong binasa ko po, keraklan, ausandeng the multiplication of loaves and fish. O ini po'y milagro, pe para kalanong Jesus, ding 5 tinape, ang popang aduang asan. Pilala po rin lalaki, 5,000. Pilalang sinobrang kaing karing pisi-pisi, 12 kaing. Bakit kaya sinobrala? Makanano lang miracle deti, nya lawenta mo po full of miracles. Lawenta mo tiluking ilang, ala pong tindahan ka rin. Nya Jesus, linawin o rening tao, at nga na kang Felipe, no karin tamo saling tinape ban apakantala reting tao. Susubukan niya po'y Felipe, no karinta saling tinape. Alanan pong bakery ka rin eh. Nano manapalakwan, makanano lang muli, kay ba't muli lang manganla, kay ba't magbalik lang? Kay ba't na punita, elang makagyo nga na, panyaling tinape ring adwang dala na denaryo, baning balang metong makapanganya, maski ditak mo, kulang po. 200 denari, kulang la. Agad siya pong nag-calculate Felipe, dapat i-address nga na, ating metong ay anak alalaki keti, migbakalyang 5 tinape, ang po pangadwang asan. Nulan tireta karitak dabo. Pero inipoy milagro, ing anak amalati migbakalya at inyang 5 tinape po pangadwangasan.
Kaybat po ilang dinawo na reta, ilang binyena, nula anti karakaldeta ditaklamo po reta. At inipong anak alalaki, dening darala ng tinape, ausandalang barley loaves. Bread for the poor, bread for the animals, pamangalang animal. Po? Kaluluy ning anak. Pero binyenala agyempang kaluluya. Loaves for the poor, loaves, bread, food for the animals. Binyeno po, o itang akakit kong the first miracle. Aliwa mo po itang peparakalano ring tinape Jesus. Para kanako po, aliwa mo po ito. Ing mumunang milagro yapin, ing anak akalulu, kaluluya, pero binyena, ing kayang pamangan. Para kanako, that is the first miracle. Kasakin na pong ibiye, potang yakabod. Amen? O tenamo, o te ako napakananing sarili ko, o ba't ipamiya ko pa? Para kanako po, o itang first miracle. Dinakinangan, itangatyo kayo. Tinggap no pong Jesus, kaybat nanita pe pasalamat sa King Diyos, kaybat pe meno karing tao, nga ng Jesus, paluklukan nyo laring tao. Baloy po, gustong pepaluklukan mi ing tao keng dikut o kaya keng gabon, buri ng sabyan kaluluya. Dimdamiya po, paluklukan nyo ring tao keng dikut. Gustong ing tao linukluk ya keng gabon, keng dikut, buri ng sabyan kaluluya. Pero alawen nyo rin yung kalulu at tilo, makirandam na kang Jesus. Neng misan po nga kupin ka rin aliwang kalulo, ekonoman po lalatyan simba ko po nga ko, kalulo na ka, kapasisimba, double poverty, material poverty, and spiritual poverty. Kalulo na karubo, kaybat na nitay kapasisimba, materially poor na ka, spiritually poor ka pa. Inyapin nga ko po, potang magmisa ko karing kalulong mete, paka panabilin ko karela, kasi mag-obrale. Pero yung kakalingwan nga kung gang kalulo kayo, ko excuse ken misa, kalulo na ka, kapasisimba, at wine kakaluluan, material and spiritual poverty. Po? So Jesus, pepaluklukan nila, dening tinuking pakakalulu kayo. Kinuwano po ring tinape, kaybat nanita, pepasalamat sa King Diyos, kaybat pemienala karing tao. Iwa po apansinan, oy niing prefigurement, a preview, an anticipation, a foreshadowing of the Holy Eucharist. Po, kinuwano ring tinape, at tatandaan niyo kayong Last Supper, kinuwano ring tinape, pepasalamat sa King Diyos, at binyeno ka ring alagad na. Inya inipong John chapter 6, at inyang 71 verses, dinivide niya ning Santa Iglesia for 5 Sundays. Nya kilub na ning 5 Domingo, pisasabyan tayo po ing tinape. Nya megumpisaya po ngeni. So tandaan niya po ini, kinuwano ring 5 tinape, pepasalamat sa King Diyos, at pemienala. Kaybat kabang pamienala, ding tinape, darakala. I don't know how, pero sinabi na po kini, miracle, may kapangal na ring lalaki, ding ganang tao, baloy po mga pilal na rin
kasi kanita rin bibilangan na rin lalaki mo. Kasi rin babae po rin anak, second class citizen lang. Ding babae po rin ang po pa rin anak, edo po pakibilang. Ding pakibilang damo ring lalaki, pilan lang lalaki, 5,000. Pero no pong pakapag-aralan mini, baloy pong pinalarin 15 to 20,000. 5 tinapi, ang po pangadwang asan, pemyenong Jesus. O ba't kinabsila menganlangan, kinabsila at sinobra la pa. Makananula pong sinobra. Inyang kinabsila, para kalanong Jesus ding tinapin po pa rin asan o itapuing milagro 5 tinapi ang popang adwang asan mga 20,000 lapong mengan. The multiplication of loaves and fish, kinabsilangan ding tao at sinobra la pa. Nano pong buri ng sabihan po tang ibiyeta mo, kalupanan itang anak, o inipune, tandaan tayo po, Jesus just needs these little 5 loaves and 2 fish to perform a miracle. Titak mo yung kailangan na amani batan king tao, ban kanita gaway ang milagro Jesus. He needs the small things to do a great thing. Little, 5 tinapay po ang adwangasan. Little is much when God is there. Potang at yung Diyos, ing ditang ay bietam, dakal na kingapong Ginoo. The fact of life is that Jesus needs what we can bring. We may not have much to bring, but He needs what we have. Kailangan na po agyang ditak mo kailangan na that little is much in Jesus' hand. Remember, if we have nothing to offer, God has nothing to multiply. Ulitan kaya po, if we have nothing to offer, God has nothing to multiply. Nya, babietam, lawin nyo metong pong oras o kaya metong oras ang pong kapit na, binyaya kinapong Ginoo. Pero lawin nyo, kay ba't na yung misa, masaya kayo. Ibiyeyo na numan itang talentutang mo, ibiyata mo kay nga pong ginugyang titak at siguradong para kalana. Na numan itang titak at syukya katamo, idawon tamo kay nga pong Ginoo. Even our suffering. Niya po atang pupunta ko, kete, sabihan niyo punong nanong gewayo, itang mayap, agyan ning misan may kakasala tamo, sabihin nyo, itang gawa yung mayap, kay ba't yung sinabi kayo bendisyonanan, at isundo itang gawa yung titak, para kalanang pasibayo, ing depatan yung titak, at ing dinawon yung titak. Mengan langan sinobra, pepati puno po, ding sinobra. Eyo, bala mo yung ginuta mo, pasayang nana, itang mga lating sobra-sobra. Ano po? Inyapin siguro itang sinobra, lati-lati, pepati puna, sayang. Sayang. Pilan pong kaing ing sinobra, 12 kaing. Kutang, bakit po sinobrala ding tinape? Danupan na ring tao, 5 tinape po pangadwangasan,
peparakalanong Jesus, ding tinapin po paringasan, karakalda pureng mengan obat sinobra la po. Po? Sinobra la ba? Baloy po, bakit sinobra la? Kasi kinwara mo itang karelang kailangan. Lamemulsa. They took only what they need. Alang memulsa, agyam pang peparakalanong Jesus ding tinape, oras ating memulsa, panekukulang. Potang ating mamulsa, potang ating kakwa, era namang kailangan, panekukulang. Bakit sinobra ini? Kasi kinwara mo itang kailangan daw. Lamemulsa. Pakarakal-rakal mo nga ning piban dyan, potang ating mamulsa, panekukulang. Amen? Nang misan po magmasid ko ka rin mamangan, halimbawa ating pamangan, potang kain no karakulapinggan, naman bawal. Kaibat, no karakal din makapila, balo retang manatindi. Lawe-lawe lang makanyan, karakalda pa rin makapila. Kay ba't kumayarugo, ditak mo? Deta nga lang panatindi, lumawi pero kabundok in kwanana. Amen? Kabundok, potang kay, namanagisan, mata ko yaking mata. Kay ba't nanita na managisan, masayang mo po, paneta mong kakwanan itang kailangan tamo. Agad talang pakikorpula ring aliwang tao. Anyapin po ketiking yato, pilan niya apakan ing mabilugayato, lelanganin ring Diyosing tao. Nung lawen me po nga na, increase and multiply, and fill the earth nga naning Diyos. Fill the earth. Pilan lang tao, ding apapakanan ning mabilog ayato. Nga rapureng scientist, ing mabilog ayato, makapakanyang 16 to 17 billion akataw. Pilanta na po ring tao ngayon yung mabilog ayato, pila na lang? 7 billion. Bakit magkulang ing pamangan? Potang ating sakim, potang ating makasarili, panekukulang ing pamangan. Amen? Nya makanya niya pong megumpisa ing community pantry, ing kakatamong kabalen, Ana Patricia noon, kaya tiya pala, megumpisay king maginhawa village. Bakit po megumpisa ng community pantry? Kasi da ka lang magreklamo ka ring tao, o ba't eke tatanggap ayuda? She got tired of their complaints. May pagalya king pamagreklamo da ring tao, o ba't eke tatanggap ayuda? Makanyaning gawa, in community pantry, mamiyaka kitang agyubo, kumaka kitang kailangan mo. Amen? Nya kumakayo mo kitang kailangan yo. Neng misan, pakikwado rin aliwa, okay mo puwitan, So, sinobra, lawin nyo na, sinobra, 5 tinape, adwang asan. Pepati po na po itang sobra-sobra. Bangkanita rin aliwa, manganla po, 12 kain. 12 kain, kasanting na po, po tangalang mangurakot. Siguro nung alamong mangurakot, kasanting tamo biye. Kasanting.
Sobra-sobra. Pero, magkulang alwa mo po itang kukwala, magkulang alwa mo itang mamulsala, dinanda ko pong halimbawa, keng danum, iya ko gagamit kong danum, deng aluang anak ngeni, o ini po, alwa mo itang kakwa kitang mo kailangan, kay ba't magkulang? Buri po nga magkulang. Alimbawa, mag-toothbrush ka, lakwan may ing danum, o ito makabuklat siya yung faucet, kabang mag-toothbrush yung danum, mamagos. Na anong gawan mo? Isarami. Ken kuryente, yang misan po ating kasal keni, alas 3 yung kasal, alas 2 sisinjan na ring spotlight. Na anong gawa ko? Pinta lang kitang mag-operate kayong spotlight na nakasala alas 2 pa mo. Brad, sis, ating kasing dening coordinator, pepasara ko ring spotlight. Sayang yung kuryente nga ko. Alalo pa man din kakasal. Metong oras makasindi. Patin mo pa rin. Baluyo ingay asesave na mo keng kuryente, keng danum, gamitan da deng future generation, ding anak yu, ding apuyo. Ating kanganak, atin po, mag-save kang kuryente. Mo pasayang nan, inga-save mo keng kuryente pong danum, gamitan da ring anak yu, at den pang future generation. Kareng restaurant, karalkal pong masasayang nga pamangan, ita mong Pilipino, na po kalupa king abroad, king Amerika, kabukasan mo yung pamangan, iyukseda na. Ing titandara, 24 hours mo po, kay ba't iyukseda na? Ita mo ali, pipali-pali muruko. Amen. Ipali-pali tamo. Di nga alwang bansang makwalta, kilom na ning 24 hours, itong emisali, yukseda na. Di nga alwang Pilipino, kukwanan da. Sayang, dakaling masasayang. Sinobra, ding tinape, masaya la ring tao. So ini po yung milagro. Aliwa mo itang Jesus, pe para kalano ring tinape, none itang anak o itapu pinyeno ring 5 tinapin po pangadwangasan o itang first miracle making selfish ing anak kadwang milagro Jesus pe para kalano ring tinapi mengan langan katlong milagro ding taus memulsa inyapin sinobra. Naring kapat na milagro, itamong ini. Pakyapusan tayo itang anak, pakyapusan tayo Jesus, pakyapusan tayo ring taong ememulsa, bangkanita paneso sobra ing pamangan, o itayong kapat a milagro, itamo kung may karandam ngini, ikayong atsuketi at atsukaring karelang pibale-bale, tularan tala, itang anak, Jesus, ding taong ememulsa, ban kanita, pane so sobra, in lelangan ng Diyos. Anya pong kinabsila, naning milyari, Jesus, gagawan ding ari. Ba? Jesus yan ng ari tamo. Tutupin po meniwala la propeta ya. Iying paninayan da. Oning gagawan ding ari. Bakit gagawan ding ari? Uling kinabsila. Jesus, may koyang minuna at mintayaking metong atahimik alugal. Kay ba't panintunan dering tao o ini po yung ebanghelyo keng tutuking Domingo pintalan de Jesus nga ng Jesus karing tao panintunan nyo ko
uling ikitsuy mala, none, uling kinabsi kayo. Panintunan nyo, ing pamangan, masisira, ing pamangan, ang manatili, ang gaking, alananggang biye. Nanoya po itang pamangan, ang manatili, ang gaking, alananggang biye. Ken tutuking Domingo, iya po yung pigunaman taon. Nyagang mumuran, dakal po salamat kaya kayo panintunan niya, in tinapi, ang masisira, yapin, Kristo, King Santa Misa. Amen. Ipasyak tamo po ngening kakatamang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, si pangmayupayang toto, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli King upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, Mete at Mikutkot, tinipaya karing Mete, King Katlongaldo, sinubliang Mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, si pangmayupayang toto, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mokum karing mabye ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo kang Jesus, ang ginuta mo, ban pakabuklat nung ring palad na, at ipagkalubing kapag nasanda ring sablang mabiye. Nga tamo pong sumabi, Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban inginu, para kalano rin tala pamayapa, bami ka maygit, apami sa usig, kimpisamban, at maragul, apami tambayan, at pami sa metong kikekatang yato, manalangin taking ginu. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban inginu, palabunga na ing kasalpantayanan, busal ding tao, banging kayaryaning katuliran at kaya pa ng Diyos, mabilis sumulong kin Santa Iglesia at King Yato, manalangin taking ginu. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban inginu, palaganapan na intula busal ding tao, bang ing kapatawaran at pamikaluguran, sumulong at pisametungan no ring mikawani ng bakas, ipanalangin taking ginu. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban inginu, para kalano ang pasibayo, ring tinape ketiking yato, bang alantao o bansang dumano pasibayo, at impupuling yato, pante-pante, milagan na para kimpakinabang ding sabla, panalangin taking ginu. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Baning ginu, palabunga na inlugod, karing kekatang komunidad, bang migityang mikaintindi imbalang metong at metong, at ganap lang mipananggap at mipagmasabal, panalangin taking ginu. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni aduan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, manalangin kekeka at abibitas saming ipawi mo ing sablaming danop, ulingi kayong ginumi manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamu kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaying totoo. Tanggapan na saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting ayin, ang may piling iba't karing dakal mong regalo. Manano na sanang deting misteryo, pabanala na kami at tayran papunta king alananggang ligaya, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo, manatili ake kayo, At keka antimoren, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang paratiet numan karin. Oik pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi. Ginawa ka pamurin paralan ban makapagbalik ke lut keka. Ulinita ing kaluguran mong anak. Meging tao yang kalupami, banating kalupaming taong makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Miyabesa na ing siwala miking karela, king matagumperang dalit, ning kapurian at ngaming kakanta. Tunekapin banal oig pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami daon ko sang lutking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amitawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti,
ikongan, minum ko kaniti. Iti kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daram miya kakaiting tinape ning biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang may ang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Marie Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal at tinupad kimbal mong kaburian king kekabaning panawon urian dakat paligayan kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak king kapamilatanang Kristo kambenat kaya igpang mayupaing tuto kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman king alanangga. Abi-abi, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo ping panalangin na tiro na ning ginutamo.
kabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kaming may kabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo ang bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo pong nening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan kapayapan. Oning ginutang Jesucristo, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, tapos yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, hing pari o EMDC, lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang itanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin. Hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, tinggap niya ing sakramento ang magmasusi king kapigaganakan, king kamatayan at pamanyubli ng Mebiek Kristong kekanganak. Mananunasan ng iting ayin, idala na kin ilapit king kekaming alananggang kaligtasan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Bayong Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulong ampong mapagmalasakit ay kami, lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi, adon mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamati na karing dakal at tao. Adon mingeni ke kayong balikdan mo kaming mipnong lugod, at iyatsyat mi ke kami ing makawulong mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mi ing kasalbantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming bansa at lokal, ban mamili at salilamu karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalaan mo ring doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkala mo lang kabusalan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtabulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalan milaretang miyawa na kumayap nalasan ng malalagwa, ingatan mularetang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miya mo nabiye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla, at bang makasaob kami karetang mangailangan at pakakalulo, mananunasana paulining masabal, pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabos kaming alam kasasagulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nonebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklukay po sagli. Bukas po, piyesta ng Santa Ana, in asawa ng San Joaquin, ding pengari na ning indong Birhen Maria, ding lolo na at lolo at lola ng ning kakatamang Ginoo niya po. Pauli na po nita, so ng piyesta ng Santana, at ding kaya inganak da yapi ning Birhen Maria, ingapuda yapi ni Jesus. In-establish niya pong Pope Francis in World Day for the Grandparents, ang popang elderly.
ding lolo, ang popang lola, at ang mga nakakatanda. So, fourth Sunday of July, ita pong malapit king piyesta ng Santa Ana. Nya, pupugayan da kayo po, kayong lolo at lola, ang po pa rin makatuwa pa. So, talakad la po rin lolo pong lola kenin ang po pa po rin medyo matuwa. Talakad kayo po, bendisyonan da kayo, minyaya pong pangadi, inga kaya katamang Santo Papa, para kaya katamang. The Lord be with you. Let us pray. God, our loving Father, you are the source of life and of all gifts. You lovingly sustain us at every moment of our lives, and you bring us to the fullness of life. In Jesus, your Son and our brother, we thank you for the wonderful gift of our grandparents and the elderly. You have given them to us to be our guide as they share with us the wealth of their experiences and the wisdom that they have gained through the years. We thank you for making them witnesses to us of your abiding presence and care in every turn and change of life. We pray that you bless all of them with joy and peace, with satisfaction at the fruits of their labor, and with the faithful love of their family. Strengthen their trust in your healing mercy in the face of the mistakes and sins of the past. Grant them the joy of companionship of their loved ones and friends. Protect them from all harm and evil that can obscure their vision of eternal peace and joy in your kingdom. Give them the patience and courage to bear the cross of sickness and weakness of the body. Help them see their sufferings and discomfort as they're sharing in the Paschal mystery of Christ. Grant us all, their family and friends, the grace of firm conviction and faith in the value and dignity of every human person created in your image and redeemed by the sacrifice of your Son on the cross. May this help us to continue to support, respect, and love them. We ask you this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Palakpakan tala po rin kaya katamong lolo, ang papapong lola. Luklok kayo po for some announcement po. Mumuna pong diling kaya katamong confessions at HRP by appointment only every Tuesday to Friday after the 6:30 a.m. Mass. So ita po, by appointment, munta na kayo mo po king opisina nung kapilan niya po burine from every Tuesday to Friday after 6:30 a.m. Mass. Kaibat po keng July 28, 2021, make a healing rosary for the world. Facebook live streaming from Holy Rosary Parish, Angeles City. Ay ni po kukupiranda kayo Wednesday po ita, July 28 at 9 p.m. So, healing rosary for the world, 9 p.m. July 28 po, Wednesday po ita, 9 p.m. Solas Rebi po ning Bengi. Antimurin po itang sinabi ko niyang milabas sa Domingo, beginning August 2, Monday, mika parking fee ken patio. Nen pong Domingo ala, kareng daratang binyag funeral mass o kaya kasal, alam mo na naman po,
itang 6:30 a.m. misa every day from Monday to Saturday. Alam mo na naman po, magumpisaya pa mo po itang alas 8 ning abak. So iti po ing donasyon, first hour 10 pesos, succeeding hours 10 pesos. Magamit po keng restoration na ning pisamban tamo. Diri taknorem pondo tamo ne po. So iti po August 2, magumpisa na po iti. Kaibat ingkakatamo pong fundraising sale at the patio. Kaya kayangan po dakala-dakala salamat king kaya kayong pamagsakripisyo agyan pa pong manyamaning matutod marimlayng panawon migising kong maranon ing ginising po kaya kayo yapin ing Diyos, kapamilatanan ning guardian angel tamo, ban kanita mantatamo ketine, niya pasalamatan tayo nga pong Ginoo, agyam pa pong mumuran, miras ko keti, iti grasyang maragul, ababiyan na ning Diyos, kaya katamo. Kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad kayo po para king tauling bendisyon, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, antimorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingit pang ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo'y gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan, paluwal king kaya katamang pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog ding form, king kauna makakabit lele daring pasbol. Dakal po salamat. Happy grandparents. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check.
eye kakalingwang kuwanan ingke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangi turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilug at kilwal pisamban. Panayon tala ng ushers para duwangan din kaya katamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para kang pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
Choco si